waitira tata soka kwa kafuba amanya gange bamtampa umwire mebu ndimukazi munyankore ito turba nyankore konka turiyabhima kama weta simu n'abanisha bo muri nyankore hatana no buzuri zinza kubaho muri nyankore achure tarachure mukama we naza kuchure mukama weta simu ati nyowe ebyanje nibingi konka ninzagamba hebiri kurebwa n'amaisho nkeija 2015 wabana bayigura kanane nibarga batuvare bataha neija actually my husband we atuvugire konka atakwenda kandi no munyarwanda konka atarikwenda bujingo konka we mugira ntati wono macho rakore ijuka katakureta moto katakureta gari takuja namyanti we mvugo mpichano zani kurgano zani kukikakana naho ntuza kugendesa hebigeri kutobe twahika hari yakizimbe echo batugira ngo taro kutahama abantu barubingi mu kibaye cyabecho ri hand opening akana 2015 twamigiriza kutobe twahika yakizimbe bugingo yarangira ajya tuburi wa mahari hona yemereraho mishano kuza kushanga hecho wana oyayanda umutwagwa uranga naza kukikusya na twaro kwikiriza najya ntahina yemerera ndango wanya hakuriya hona owakwata mutuma gwibanya katreta gasyana zana hati buri kimwe cyona cyaza koru na yemerera hakizimbaho twashaba overnight yona buri kimwe tuguriyaho hakizimbe ntumigana aho cyabekiriyaho hanga wengana wakukimanya twikiriza twatwaro kwikiriza nabo nezire nabo twayikiriza kwihenko 2015 rahanga hinduire status kindawa nkombekera tatenju nungi ahacweka taino kubasa kuja kugezaho nitiza kutwara imyaka mingi umuntu kwenda ho record ina atayiracweka ranga yampereza vision najena narebenju yatata nagitaka bungo koko banoretwa kunobanza hanju yatata enju yatata kubaka abantu bahereza address bagira ngo kunyumbe nungeyo enyumbe nungeyo eyabere takabaga mu Rwanda rw'abakimbiri bari aha muhubireho mukama nyone muhara abakimbira hati nkaba muhara Yesu nayongera hekiro kubanza cyakabiri hati muhara abakimbira cyabanza hati muhara Yesu omushumba wanje namanya hinduko ndio musita no yebehera usita no 7 hati mushumba wanje namanya hindukora we nahamanya hati nyonka bo muhara asita sinimani ntaho mayimenta rahanga kunkundre okatsa usabire sara yokora itontumanya osanga abakaza babarya kananiye je nabakazi bamani itontumanya kora amesho tugata mu nshaho zabashija ito nambwe no mukana no mutaro musejoro taro mukazoro kura musejije ito turukumanya kura hate shahejo nabakazi barungi bamutuma taro itontumanya kwekora ntukore nyine famu nyine mwente hati ndiyo ni nyombe kakarna bana bo muri Kampala teka ati nyonka gambara mukama namugira nti naheze kombekera tate njununge ya bangaru eri kucera yo burungi acyaro hati nyenda nyonyombekere karna abo kuba we tata yakuze takubasa kutema madara kandi nyonki namani hati ni nyenda kutemba karna ndiyo plastering karna ekatanduko mu January hati ndiyo ni tuyonstere kipande hatezo temba bazarhanga nembabazi bana mwe tero mu ngaro ezo nembabazi ezo nyokumba ni ndeba bana bari kuzendaho mucucwa ha njera ntarhanga no amani ndabina zin baba bari kuriyo omyarana batusaresha batera amabari ntwongara abakana ni bazindo mucucwa mushana ndiye bare Yesu muharaza kitinisa cyumwaka kigarura mukama omushumba wanje bakabaza kumutera amasasa bayinazi na Richard bamwita nawo twata mwanje tkantu mukunda kongarhanga naye baro bafuturekere ho manyogu ogwogu rhanga kamureta ngekira mu magara gaitu ito bamwe tukakura tsitene bazeri bakutugambira nyonka nyine tata na mawe kafa 2022 yafata ine cyarwire yahurutka yafa ngagamba nawo shamwenda zo mwihangu shahibirizanye kiro banterese umunyoko yakaba taramizire na panado yanje Stani ya rwana tuya msikiza henju ya ajireiremo myaka 3 nungi yekitinisa ko kana yebaza mukama ndo wakoze leta kana ndangu ntashwara kuba ni shabara kanani rahanga yayombekeire bugingo enju nungi mawe bakamwiho muzina yenju rahanga yakore byambabazi nagaba nayombekire enju yekitinisa namwe ni yazikwa nko mwana wakiyenko nko muzere wekitinisa nanya hacyaro bakampa amazina gona gor kumanya marungi gona gor kumanya nkagatwara gona amazina nyonge ina hacweka
hati mateka ninzo watata ninyo nukusharaho najya ntetse chikoro we chikoro na yanga tujuru kubasa koro kunkurenga naza hafamu yanje abantu bagamba muharantundi yesho mugege ninyoha hati nyonka jiranti mugube mwongereho nguna muharabu jingo yeisha embabazar hangani zebare imwe bakazi mwabaryaha imwe bana mwabaryaha abana batabarukura mureke kura mwina masoko kuzakura abasheja bo kuzakurya ibintu by'abasheja yo wana oshabeshara shabot mukama mperezo msheja wunda akwatanse tuombeke kureka kutara kuza kumwiba izo tukuyo abasheja ntuwe korant manja kuyo kor nyo buri kimwe cyine nyine passport nyine account som bank nyine buri cyo kumanye cy'ubugingo agamba ho cyone nimba nakikozire habo kwa nyonyi no mushinya itorganda rwitwa abakimbiri tuino mushinya nimwishika president wa Kagame no mukimbiri ebintu yakwa nakora mbani mbreba they are totally different ito tukahangwa mwende hange mbabazar hangani zebare mushumba wanje wakurekera asira hanga kakundekera narebo mukono gwa ndanga nayabare tukute tendereza Yesu ori mwana wandiga musa ngogunaziza nebaza mulokozi